leboga Triple Star AAA ke bona wa tswa go diperesenteng ka nako e batsadi ba me ke tabo ke bitsa re ruletse again jaanong ke tabo ke kopa motsadi go ta go amogela pholo ha motho a go rolela la amogela thank you ba ntse ba oketsa ha motho a go rolela wa amogela kana o gane mme mo nakong ya gompieno ke tabo ke bitsa motsadi wa rona ene yo ntseng a re tshwareletse bogosi jo jaaka mmangwato re se diege ngwaga kgamane gore mo boemong ja lona le lebaga mmangwato a te go amogela tholo e le tshwaro e ba ntseng ba re diretse kwa lehatsing le la Aforika Borwa e le ene motsadi wa rona ka kwano mme o nkopile jaana gore ka ntata ya botsogo o tla roma mogolo ya hano re ra se bolai khamane gore ke ena a te a motswe molomo a tswa molomo wa ga re se diege khamane motshwara o ntse le motshwara la bogosi ja ga mmangwana Jose Polo ya ga Mmangwato Jose Polo Lieutenant General Dr. Seretse Khama Remogolo Seretse Khama ya leboga ya go dumedisa Rangwane Sediegeng Khamane ya go dumedisa Borangwane ka go thomagana ga lona ya go dumedisa ha gare ga rona re na le baeng ba tota ba tang ka delegation tse pedi ya ntlha ke ya Controlesa e diretsweng pele ke Re Charles Kgosi Charles Malinga ya bobedi ke Sanko e diretsweng pele ke Re Chris Maleleja ya leboga ga na le moruti Bishop Beleme wa Anglican Church botsadi jotlhe ba ga Mmangwato ke a dumedisa a mo sebakeng se re se ka sekgwa se se bilwe an observance of silence re lebile gore ena re mo ngwageng o fetileng rakgadi yo motona ngwana ga Seretse Khama wa ntha mme Tebogo Jacqueline Khama Remogolo Sekgoma Khama Remogolo Kibuileng Khama le mohumagadi Makhama go sa tswang go boloka mo dikgweding tse di fetileng le ke re tseye motsotswe re wa tidimalo re ba gopole o bane ka kopela gore re tseye ba gaetsho
ke a leboga botsadi. Letsatsi leno ke letsatsi le legolo thata mo go rona ba ga Mmangwato jaaka re legano re tlile go amogela kgotsikgolo ya rona morago ga dingwaga tse 3 tse di botlhoko tsa thorontsho yena hela a nna go South Africa. Re bona tsatsi leno mogolo kgotsikgolo ya ga Mmangwato jaaka boemedi ja controlesa le ba SAMCO ba morola gape le ga rona. Mo dingwageng tseo re ne ra lemoga kgaogano mo ntung ya barwa Sekgoma. Mongwe wa rona a patikiwa go etelela ba ga Mmangwato morago ga Kgosi Sediegeng a sena go rola tiro tsa bogosi ntle le therisano le morahi jaaka e le tsamaiso ya bogosi. Ke ema hano mo boemong ja bo rangwana kgotsikgolo go ga mmogo le ba ga Mmangwato go lemoga baemedi ba controlesa le SAMCO go tswa ko Aforika Borwa go bona go le maleba go Setswana ke se kwadeang ke sana se bala go se bala le teng tshwara yana ne ke bone se ntse gona gape go bona go le maleba go pata le go tisa kgotsikgolo ya rona yo ebileng a ntse mo ntegela thata. Se se supega gore o ne a le mo diateng tse di siameng ka nako a neng a le ko Aforika Borwa. Kgotsikgolo Kgama wa bone ga a ise a ko a nne ko Eswatini jaaka le ne le utlwa dikgang tse di senang boammaaruri. O ne a etela ko ka e le ditsala ebile botsala jo bo tswa ko batsading ja bogosi ja Eswatini le ba ga Mmangwato. Mo makgethong a mantsi re etela ko Aforika Borwa re ithutile go le gontsi mo go lona ba controlesa le ba SAMCO ra neelana maele a re tla tswelelang ra dirisa le mo dipakeng tse di tang re ntse re le mmogo le lona. Re le leboga hela thata se le se dirileng le se supeng se ba ga Mmangwato le supeng se Botswana yotlhe gore kgotsikgolo ya rona o ntse a babalesegile le morata le motlhokomedi ke yo o gorogile ba ga Mmangwato. Ke tla le phoso hanka go nna ga batsi ka se ka bua ka kgogontsho e re kgogontshitswe ba ga Mmangwato e botlhoko ye Serogola a kgonang go ema mo mapakong a ga Mmangwato a ba thapaola kgosi ya rona a bona a re o ka discipline kgosi ya rona ko re so santhela ke le so ga tene le so ga ke ne le so la morutana yo kgonang gore o ka discipline a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serogola, mo ke go inele. Ha ana go tele. Ha ile rona borangwane ba bangwe ba re ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehela re lekalekana le ene mo na inele yo to kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tsetswa dikoloi tsa metsi re ne ba dithobolo re sa lwe re ta ka diata le go botsa gore gato ga re go tsene eng
ba ga Mangwato kgotsikgolo ya rona ke yo o buile ba mo tlisitse ka lekalo ke a leboga ke lebogela thata ba Kgotolesa le ba Sanko go tla go rola kgotsikgolo ya ga Mangwato. Amen. For the benefit of our guests from Sanko and Kgotolesa, Sebola Kamani, who just spoke here, is one of the senior royal uncles, and he was speaking on behalf of Kgosisideke Kamani, who has served as the tribal authority or regent, as some prefer to call it, in Mangwato. Resident Kamani is the elder sitting at the end of the table here. Ordinary regent. Uncle Asbole, I just appreciating your steadfast keep and care of His Excellency while he was in South Africa, and telling you that as the Royal House, they are happy to receive him after 3 years of the painful absence from Botswana and the suffering of his community or tribe due to his absence, where the roles he normally played then became also absent. He spoke to the unconsidered removal of Kgosisideke, who I just introduced to you, from his seat of tribal authority, which was effected by the rapid without consultation with Morahe as per custom and law. And then he's saying just that on behalf of the royal uncles, they do thank you for bringing him home in one piece, in good health, and in good physical form. This is evidence of your good care and keep of him. And they recall that there has been some misinformation that just because Kgosikholo often visits Eswatini to continue the old-time relationships between the two families of Sokuza and Seseretse, some people decided to say that he had migrated or went to live in Eswatini, so he just wanted to set the record straight, to say, well, this was only just a visit. But the uncles say they have learned a lot from yourselves, as they often interacted with you whenever they were in Johannesburg, and they appreciate the valuable cultural exchanges you afforded. Kgosikholo Sebola said he would not rest, or he couldn't resist, to talk about the persecution that this Morahi here in Mangwato has endured under the current administration. And in particular, they are particularly disturbed by the conduct of Res Robola Seretse, who found it in his heart to openly disrespect Kgosikholo Seretse Khama and Khama in his own quota, and to openly despise his senior uncles. And he says, woe unto such misconduct. That is the speech Sebola. Moi pele ga tswelo pele ETC motho wa koloi ya 805 BTZ gore wa thokala ka kwa ke bo re koloi e wentsa ile teng maetsho sanu keng tidimalang le ene hela jalo wa thokala ka kwa gore ka ile teng ke yone kiso ya bohai ma ke mona ko nye hape kenye re kope raetsho le motsadi mo seroe Kgosi Mokhutswane Sekgoma le ene go lathela le hoko le le tshwagetseng la botsadi ke nako ya gagwe le ka mo dueletsa hata mo salaleng e le raetsho mogolo. Maitshwarelo bagolo a ka ke ka bua ke neetse kgosi
Mokwadi. Moruti ke kopa gore a o ka tla go bala ditemana tseo pele ga pele ga moruti a bua maaka boikobo ke le ra rona ke re mongame go sekgolo re mogolo ke ikobile ga gona boitumelo jo bo gaisang gompieno ke le motlhanka gago ke re ke gadime baeng ba batlang ruri ba magaragadi gore ra lo leboga ke tla bua ka lona a modimo ne le lona borangwane le setšhaba magoko a me ke batla go agarela pele moruti a buile ka gore dintlha tse ke tsileng go bua ka tsone ga ke morere mme le bone ke utlwile yana lotlhe mo baebeleng ke a leboga mmabuo Dumedisa motsadi yo buang ke Apostol Motana Momarsobat. Re tla mo go Isaiah Isaiah 61. It reads, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news for the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." Verse 2, "To proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Verse 3, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of Lord for the display of his splendor." Joel. I'll read Joel chapter 2, verse 5. So, verse 25. I'll read. "I'll repay you for the years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by a great army that I sent among you." ke a leboga moruti ba ga nna ngwato bagolo botlhe ke kopile moruti gore a bale ditemana tse ka gore mo magokong a me ke tlile go itshegelela ke itshegetsa ka dintlha di le tharo ntlha ya ntlha ke nkileng ka bua ka ene gano ga ya re ke bua tšhomi kare we are a fear-stricken nation. Gore re setse re le borahe kana re le tšhaba e nang ka tlase ga kgatelelo le poigo e o itlhelang o roroma le mala tota. Mme ka jalo re tlhoka pholo kana phodiso
ke sone se ke batleng temana tseo. So ke tlile go bua ke gateletse mo phodisong e re le morago ga Mmangwato re tshwanetseng go lemoga mo go ona. Morago ga phodiso ke tla go bua ka gate go na le seo gate restoration. Ke ne ke botsa moruti gore restoration ke eng, a re ke puseletso gore se se ileng sa re latlhegela one o le o sikono o itseng ka gompieno jaaka re lebile se neng re se jelwe ke makakaue re se bona se lapela ga rona. Jaanong dintlha tse ke tsone ke batlang go tla go bua ka tsone go gore healing go motso e re tla bo re le mo go yone. Jaanong pele ga ke bua mongane nna ke itebaganye le ntlha e go baakanya le go supa matshwenyego a re leng mo go one to set the record straight. Botswana is a territory. E ka tlase ga molao wa Territorial Act. Ga Mmangwato tribal territory kana kgaolo tla bo le bitsa ka teng e le kgaolo e tlhomamisitsweng jalo mme le kgaolo mo dikgaolong tse dingwe e tlhomame e na le kgosi le nngwe hela e tsetsweng e sa tlhotlhwa. Re baga Mmangwato under this territory, in this territory. No kgosi ya rona ke kgosi Seratsakgama Ian Khama. Jaanong ke eletsa go bua jaana ke itebaganya pele ga ke bua le bone gore le bone ba tlhaloganye. Re le bana kana rotlhe jaaka ga lo ntse lo re bitsa kgosi eo kete ke gane ke re ga ke kgosi ke ra ngwana a kgosi. Re barwa Sekgoma a Khama a Khari mme jaaka re tsalwa ra rona mogolo mo ntlong ya ga Sekgoma a Khari ke Khama. Ke gona ke simololang teng gone ga ntlo ya bogosi e leng teng. Rotlhe ba ntse re emisiwa re bo monna Khamayo motsalwa ke Sekgoma a Khari. Bogosi bo ga go ene mme mo go ene ntlo ya ga Khamae ga bogosi bo leng teng ke Sekgoma motsala Seretse Khama rraagwe kgosikgolo ke Tshekedi monnawe. Bobedi jo Sekgoma le Tshekedi barwa Khama ke gone ga bogosi re bo batlelang teng e seng mo gope wa rona wa borangwane. Well said. Ga gona ope wa bo monna wa Khama wa bo monna ya bobedi jo bo e kare le ga re kare ra timela mo go bone. Mo go Seretse
re mogolo motsala go sekgologa ra itse o na le bana ke ene le gompieno re mo lebileng o na le bo monnao ba makolwane ba reng ha go wa mongwe wa bone re be re gadima ha re tsene mo tlung mo go bone e se mo go ope gape wa rona wa bona hanko ka se se nnang ka teng morero o wetse ha go bone ka legala ke itse gore ke bua he a tlhoka lesego ena tshela monna sekgoma ke tshekedi yo re nga mo lebila re rangwane no tshekedi le ene o na le makao bana ba ga tshekedi ke latetse motsala leni yo gompieno re mogologa e le monna bone ra lemoga gore barwa tshekedi barwa seretse makau ke semphete jaanong rona borangwane re tla be re tlhaela eng ebile re leba kae gore re ka re setlhakogolola sa rona ra be re ka ikaketsa ra re re dikgosi ka jalo yo buang gompieno a le mo kgotseng a re o kgosi ke phosego yone ya gore go didimala ga rona morai re ile ra go kitimediwa motho le gompieno re santseng go ikotlhaela nya modimo re satse re itse ke yone tema e re tshwanetseng gore mo gompieno re tle re emele ka dinao re baakanye bogosi ga bolwelwe bogosi ga bo gaisanelwe kgosi e tsetswe ka se ga rona ga e tlhotswe ga gona ngwedi le letsatsi o rata mang ke ne ke re ntlhae pele ga ke bua sepe se telele pele paakanyo e be nne kgwetlho mo go rona ba ga mmangwate gore bo mothate ba e leng goromente ba ba ileng ba itebatsa lone molao le tshwanelo e morero wa Setswana e leng one ba bana ba tshwanetse gore ba re ketemaletse ba re beele kgosi ke a kopa a kore re nnyanya ga re beele kgosi kgosi ya rona wa tshela batho betso ra rona ga a latlhega ha teng o teng ka morero ga ra tshwanela go lela re ro kae Samuele botsadi bo ne ba a ke bua sentle ke re go tsala ne ba moaba ga ise kwele ba moabile ba re o boele ko go rona
o dirile tiro ka tshwanelo jaaka ba mo dirile. Ra bile ra rona jaaka lo ntse lo utlwa go nna ene mogokaganyi molebeledi wa tšhaba yotlhe rona le lehatshe ka kakaretso. A Modimo mo godise. Ka jalo ke Samuel wa rona ha teng ha latlhega o ile ko gore a ya gore direla tiro. Mme molao wa letla le mo gompienong ke jaaka ga dimilare ga ke ba tlogele e le masiela ke ba tlogela le rangwane. Thulaganyo ga ke tsene mo go yone lwa e bona lwa ba bona. A go nne jalo ga go gabedi yo hale ga se kgosi ke morongwa botlhe mo dikgaolong ga se dikgosi ke barongwa. Go na le ditiro tse le tsone ba sa tshwannang go di tshwara. Maloba go ne go te mongwe ebile o kua le mophata ke phoso ke kgaolo ya ga rre. Mme go ntse jalo ke sa gore ba ga Mmangwato re tla emela dikano tsa rona, re tla emela go ipelagatsa, re tlhanose diphega, re supa se re seng se re leng sone, re sa go ikotlhaele gore re ba ga Mmangwato. A re se ka ra ithekisa. Let us not compromise who we are for what we are. Go tlogela ngwao ya rona e ya mo mokgokoloseng. Go tlogela e dutjwa re lebile mme re didimetse re batla gore ga di nkane. Ke a kopa le bokwele go tloga gompieno di a go ama. Ema o nne boammaaruri, ema ka paka tsotlhe o bue o kgaleme mmua lebe o bua la gago. A Modimo nne le rona. Nnyaa ke santse ke le kgakala o iketele hela tlhase ga ke ise ke bue. Betso ke batla go boela ha morago yaanong baeng ebile ba utlwile go ba gadima ke leboga. Ga ke leboge bone hela, ke leboga jaaka rre ka thulaganyo ya Modimo. Lotlhe lo bakeresete lo itse ke Elijah yo a nang Modimo a re tsamaya molapokole o go tsena mo legageng o tshele mo go yone. Ke mang? Ke Elijah. Ra rona le mo tebong le mo kutlwiseng yotlhe ke mo tshwantshanya le seo a ntseng a le teng. Ba ke ba lebileng gompieno ba ke ba bitsa Nagakabe. Nagakabe a ntseng e le one a mo sela-selelang a moha. Ka re ke a itumela ebile ke leboga tiro e ba e dirileng. Mme Nagakabe a gompieno a mo lebileng ga sone hela. Mo kutlwa botlhoko e ntseng le mo go yone go segolo sello sa gagwe se ile sa phatlalela le lehatshe lotlhe.
mme batho ba ba ileng ba nna le kutlwisiso pele ke bona ba gompieno ba molerileng ba ke itumelang gore ga ke na kgona go ntsha botlhe ka maina mme ke itumela gore ba buile leina la ga mme Bridget Motsepe a re lemogeng ga so sa go teng kgomotso go phimola dikeledi ke selo se se tona mme makgotla a mabedi a mme Bridget Motsepe tšhaba yotlhe ya South Africa e re gomoditse e re phimotse dikeledi e re selaseletse ne re sa re ga re ntse re re ra rona o tla lalajileng ke tso Modimo ka jalo ra leboga makgotla a mabedi a ra leboga mme Bridget Motsepe mme mo bathong ba nnyaa o tla nkga gore 2 minutes mo bathong ba go na le ngwana yo re tshwanetseng gore re mo leboge e bong re mogomosi ka ba Modimo mo go botlhe ba gompieno e kileng ya ba mongwe wa rona a nna le magoko a botlhoko a gore na re mongwaketsi o batlang ga gare ga bao nako tsotlhe tse gongwe nno le mohuleri jaaka e le morongwa yo o rongwang ga ise a kwa itsee le sepe ke o ntse o na nae re tshwanetse go mo leboga ra mo leboga hela jaaka re leboga makgotla otlhe a bosadek makgotla otlhe le dithogo tsa mebuso tse di ileng tsa nna le nako go sekegela rra rona a tla lela gore re bone re ba re re tanki mme a Modimo o re etelle pele betho ga no kopa motho go bua re se ka ba mosianetsa jaanong ntse ke wele mo magokong a ne a botlhokwa go siame ke tla sobokwa ka bosego ka gore go segolo o tshwanetse go raya mme se ke neng ke batla go se bua ke seke ra rona kio o buile re na nae a lona he lona le ene mo nakong e ntseng re moatla re mo itumelela a Modimo re thuse go bo go sena yo moatlang a mo isetsa lebogo jaaka Judas go supa gore ke ene yo a baba ba mmogo ka di 23 e tsile go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tla bong di re botsa gore re ko kae ba ga Mmangwato re kae Batswana o tla ba tshwana ka nako e ya Papulo mme tla re ga gadima a le ga tlase ga le mapo la tsheko e ra le ba a bone ba ga Mmangwato ba sa bonang e ra le ba ba bona ba ka ba gadimang a itelela e le Bakwena e le Bakhutse e le Balepi e le Bakgatla ba ga Mmangwato kae ke yone nako e ke botsang gore
a re tshwanetse go e lemoga mme ke ka bokhutshwane betsone ke tla bua go lele mme a re lebese ke nyakwa pholo e o tshwanetseng go e ropa ha re ka tlhola re bua jaaka o ka re bua diinane re bua ka se se hitileng a re tseye dikgwetlho di dintelo tsotlhe tse di hitileng e mathata a re nontshang mokolwane wa o itse mokolwane ga o wa sekama a le rona ba ga mmangwato re sekame re sekanawa mme letsatsi le se makgotla a se dirileng the ashes melora e ne re bona re le mo go yone modimo a rota e fetola for joy jaanong a go nne jalo a re itumelelese mme ke re ke go tlogang gompieno a re lebaletse di hitileng a re ipea gore rotlhe re tla emela boammaaruri re tla emela go bua ka ditshwanelo tsa rona ditshwanelo tse re sa tshwanelang gore ka epe nako re ithekise re itebale ba ga mmangwato o nnang pelo kgale nnang le boammaaruri ha go to mang ka boammaaruri o nne o mang o se ka iphitlha wa bona gore go botoka gore leina la gago le bobe ka gore ha o ka bolela batho gore o mang wa itshaba ke a lo kopa a go tloga gompieno re nne pelo kgale re nne boammaaruri a modimo le segwatse ra leboga motsadi wa me ra leboga ba ga mmangwato ke saletse ke metsotso e supa gore ra rona a ba tsena mo polatafomong ka gore metsotso e supa eo ha a tsena mo polatafomong bo tabo a gasiwa ka maranyane le haselote jaanong ke tla ke kopela maitshwaro le ruri mo go ba e leng gore ba ne ba itse ba tshwanetse gore le bone ba nne le seabe ba tsene ga ke itse gore a motshegare go tla botse go tsweletse re ka tsara tsaya dikgang ba nna ba re bolelela tse dingwe ko morago mme morwana kgosi ya 5 minutes 2 minutes kwame ga ke moshiri lwa le ko bohelong gore a tsene wena o na le 5 minutes gore e se ka re 1:15 ke botse gore a ke re ithutela ke gore a ke re ithutela ka 13 past thank you sir Thank you motsamaisa tiro kgolo ya ga Mmangwato Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama Kgosi Seretse Khama Kgosi Seegeng le borwana Kgosi bote ba ga Mmangwato Lothema ke le dumediseng mare tote ba ga etsore hano dikgani di telele tse re ka di buang mme nako e tsile mo go re pitaganyeng ka jalo re tshwanetse re tote re gore tote mongwe wa rona ya jaaka lapele ga rona mme molatsao ke mo tsholetseng ya ga ke mara ke re kgosi
ke hano mo boemong ja Balolakgosi. Balolakgosi jaana ra ba nnile teng ha borangwanago ba sena go leka tsotlhe tse ne ba ka di dira tse tsotlhe tse Modimo nao ba leta go di dira go buisana le puso morago ga gore puso e simile go gontsha. Mme a re puso Balolakgosi ba bana mosepele o le thata o sa kgonagale ba re bitsa re le ba ga Mangwato ba re ba ga Mangwato re lekile go bua le puso ga re segele tsebe re ire jang jaanong. Mme ne ra bana ra re boelang ko morago rona re ko pele ka jalo ra thophiwa re le 10 gate borra le bomma tsayang haremente. Mme ra simolola gone go ne go se motho go ne go le thata go ne go le bokete re tsamaile mo tseleng e ne le bokete le ruri. Mme tota se ne re se bata e ne le gore re thomamise se tsatsi leno re go se kgobokanetseng gore o tshela mo lefatsheng le ka kgololesego. Sa bobedi ne le gore re thomamise gore kgota ya gago ga se patelo ga se thotobolo ga go tshamekelo mo go yone e bulwe ba batho ba e dirise. Sa boraro e le gore ka no setse o supile yo ka nna mo setulong sa gago re tere mme puso ya mmela dinaka ya ganana le seo go ithela mo tsatsing leno. Mme re le Balolakgosi mongame re lole ntwae re lekile tsotlhe tse ne re ka di dira re buisanya le goromente re buisanya le molaodi re buisanya le yo belwe mo kgoteng yo ipeetsweng ke ba ba mmeileng e seng rona e seng wena. Mme rona re tsamaile mo tseleng ya bokete ne ra tshwarwa ra thathelwa basadi bagolo ba mengwaga di hetang 20 kana a hetang 8 ba ne ba petswa ka dishampoko ba itewa ka melamo ba thathelwa le bone. E ne re ka kgwedi ya June raetsho ra tshwarwa re le 9 re tshwarwa ka bosethogo jo bo gakgamatsang ra go robatswa mo toronkong e ne sena dikobo e ne thube e phunyegile ko godimo ra tsenwa ke serame se se bothoko. Mme ga go a ka gore kgobo marapo ne ra barara re gore thatela ke gore tiela mosepele ga ne le batla gore kganelele ka bona re bolaile ga le re thatela la re tia le re jala nako ka gore ko re ampega ke la re emisa. Mme ra tshoga go lesego nako e kore e re pitagantseng ke ne ke tla go bolela tse dikgolo. Sa bohelo ke batla go thomamisetsa mongame gore ga re na go ema go ithela re baakantse seemo sa bogosi ya ga Mangwato. Bogosi ya ga Mangwato go go tsena ko bogodimo bo setse bo le mo seporong se se tamaletseng ka re lemogile gore bogosi jone o tsayelo mmagale ke jone jaanong bo re gogetse mo mathateng a re mo gone gompieno. Raetsho re tla bua nao re iketile re le Balolakgosi. Ke a kopa o re bea chance ke tele Balolakgosi re go bua nao ka gore ga ra ka ra bona nako ya go bua nao ka dikgoretsi tse nnang tsa nna teng tsa go re ka se ke re di bue gano. Mme ke a leboga mongame ka se re se robetse mo togo se re se bileditsweng ke sone se gompieno se eletseng a Modimo go tshogogatse
o tshele wa go itela go ka emang teng. Ke a leboga Phuti ya Diphuti. Thank you. Ke mo tsereng se go posare device ya gago. Thank you.